Cenjene gledalke in gledalci, dober večer voščim. Spoštovanje. Za konec 7. kroga v prvi slovenski nogometni ligi prihaja najslajše in najzanimivejše. Bliža se prvi večni derbi sezone. V Stožicah se bosta srečala Olimpija in Maribor. Olimpija je lani iz prestola vrgla Maribor. Še nevaren predložek, strel pregola, Bajrić je prišel do strela. Vrhovca, Vrhovec podaja, Kramarić v priložnosti, pregola. Miller in Mešanović, v sredini je že Ahmedi, podaja proti Ahmediju, brani Vorišček. Stefan Savić je dosegel en gol v tej sezoni. Abbas mimo Šulerja, potem pa obramba Handanovića. V sredini je Abbas, tam tudi Kapun, pa se daje sredi Savić, Savić strelja, pregola. Brez zadetkov v Stožicah na obračunu med Olimpijo in Mariborom. Neizvjesno, dosta tvrdo, nije bilo puno šansi ni s jedne s druge strane. Dosta intenzivno, na kraju mislim zasluženo pobod svakako. Želeli smo 3 točke, imeli smo tudi super priložnost za to doseči, vendar si fantje zaslužijo ogromne čestitke za to tekmo danes.